lack of accessible and affordable healthcare. We will be experiencing such challenges back in Uganda. I support the motion. Thank you. Quality of their lives through affordable medical treatment. Epilepsy clinics in the county. C. Contribute public health education to the factors such as lack of awareness about the disease, whether it is muthenya umuthi ndina gikeno kinene muno ni tondu ni gutwarite motion bunge na wahitukio na ni kwenda gucokeria abunge itu aria tukoragwo na ku bunge ngatho muno ni undu wa kunyitirira na gusupport motion na njira nene muno ona gutiri ona umwe ufingire uguo ni kwenda gucokeria speaker na members ngatho ni undu wa uhoro ucio makiria tukimurika mathina maria andu aitu makoretwo makigerera ni undu wa murimu uyu wa kibaba murimu ringi metiketie ni kirumi ona kana mutukanio inheritance uria andu maugaga ni wa bari maundu ta mau na andu acio magakorwo ni tumatiganirie kwa ihinda iraya muno na riu andu acio ni ngoretwo ngimona ndanacemania na andu acio na ni undu wikiha muno ni mageragera ruo runene muno ukorwo ni ta mundu rume ni emenaga tondu ona ndahikanagia tondu ringi athikurania akero ucio ni urio guaga agakorwo akiamukwo na njira nene muno ona tugakorwo ni turucite andu aingi muno angikuruce hope angi ni njira cia murimu uyu ni agwire handu agakinywo ni ngari